Hello ma'am bu channel sida mukana tara nokchari ngasi ina lejari mafam asi Punya Hyundai showroom dani aduga sidesida ina ngasi lakchari basi ngasi akoi gi Punya Hyundai showroom jida akoi gi Hyundai gi Aura Facelift ko hana akoi gi siji akoi gi sedan car ni magi category je sedan da magi ka akoi gi competition tawje sidesida akoi gi Maruti gi Desire haiba moise competition tawi aduga sidesida akoi 2023 gi facelift ni sidesida yorise ada sidai khangba yaba details magonda hongba kari yawi adagi anoba feature karam kari yoksili adagi kari hongba lay adagi variant kya lai color option kya lai adagi price na kya adagi haro kya ba lay haba do Imphal gi price ta ko adu kya muk lay ba gi haba do mayam details da I mayam da video da I mayam da kangan jar ke mayam ka ta na video ji yemi na si mamangi profile da ni minasi mamangi profile je hanagi dagi ahongba changes gari leke hai tar gadi akoi gi mamangi bumper ji ma pura completely change ma lai sidai jida lai je ko ar sidai jida akoi gi changes uri se sidai jida akoi gi magi logo je akoi gi hanadi sidai jida akoi chrome finish da la amani ado si chrome oidre akoi satin finish thing sidai jida lai se aruga akoi gi makagi grill ji ma grill ji change to grill je akoi piano black finish ki grill ni aduga han gi DRL do akoi side to side gi mai wa da grill gi area de yaram do akoi gi matai da oina DRL se yaure this is the DRL se DRL gi akoi gi design ji ju yamna hong yong mang dei ko sumai lei aduga mamangi headlight asi sijina ubiri variant ji SX variant ni aduga SX gi optional variant da lakpa kan da akoi projector halogen bulb da headlight ta lakani ko asi ji da akoi gi reflector normal halogen bulb ni hana da gi di adum ahongba yam fajana ubu fangi maruina bumper gi side sida ahongba yam tina ui ko sini adagi side profile om dum yemini si aduga side profile jina sumaya laigani side gi profile je ye mata du kuma ting khazai side da hong ba kari lege kan side gi di to pa kano laite adu bu side da alloy wheels le ko alloy wheels se ma je alloy wheels se ke ano hai kan da 15 inch ke alloy wheel ni adu ma gi profile tayar jena 175 by 60 R15 gi tayar profile ni side je le se adu ga akoi thong da la kuma tam da chrome door handle side je da pire ko mamang amsung maning loina ma chrome door handle piri adagi mamang ge ORBM do la kuma tam da akoi gi body color gi ORBM pire aduga side ki turn indicator ma sida ju hapire smile asida ju foil it manung dagi hang do kadam ni ko aduga shark fin antenna sida ju yauri akoi gi B pillar je ju akoi gi matte ki black ta akoi gi B pillar je yaure aduga maning lom da maning gi pillar rom la ko madam da si je pura akoi gi gloss black ta sida ju hapire ko maning lom dom yemi nasi maning lom la ko matam da maning ji di yeng bada adu batik attractive way maram di kala de attractive way ga kana magi akoi LED ki tail lamp je yeng bada adu ki batik attractive way mayam yeng view se de da magi LED tail lamp je ka main taw ge haibe su mayam kan section da haibe mo mai magi apam pam da do haibe mo adu maning da la ko matam da je se de da pura spoiler pura sporty look ama pina na attractive look pina na magida makta sida da spoiler ama pibire ko adu mati yamna faje era adu ga sida da aura gi beijing chrome finish lakte satin finish tani logo ama sung sida da magi beijing ji mako adu ga maningi sensor ani ma yaure adagi rear parking camera sida da hapire adu ga maningi bumper gi design je sida da ogo gi reflector ama hapire adu gi si makha sida pura black color de ko bumper je swaina pi TLMG and TLMG adung bitik fasai ko sedan na rear wiper yaude defogger yawi adagi sida ju high mount stop na sida jida musu piri maning jidi mai tare yeng moda adugi bitik fasai ko driver side rom da lakma matam da som da ju koi chrome door handle pire sida jida request button sida jida ama pire ko adugo ma manung da muk changa yeng mi si
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯗꯣꯔꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ all 4 door power window control ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ electrically foldable mirror ꯑꯃꯁꯨꯡ adjustable ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯜꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯔꯥ silver finishꯇ ꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯃꯤꯌꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ dual tone colorꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ hard plastic ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ dashboardꯇ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ hard plastic ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ hard plastic ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯃꯤꯌꯝ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯤꯌꯔꯤꯡ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯁꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯋꯥꯇꯔ ꯕꯣꯇꯜ ꯍꯣꯜꯗꯔ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯠ ꯂꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ manually adjustable height adjustable seat ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ incline ꯑꯃꯁꯨꯡ decline ꯇꯧꯅꯕ adjustable ꯁꯨ ꯁꯤꯗꯩ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ seatꯀꯤ ꯀꯂꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ seatꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ leather ꯑꯃꯁꯨꯡ fabric seatꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ adjustable headrest ꯑꯣꯏꯗꯦ adjustable ꯑꯩꯈꯣꯏ fixed headrestꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯡꯂꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ adjustable headrest ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯃꯅꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯃꯅꯤꯡꯂꯣꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯉ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯃꯅꯤꯡꯂꯣꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡꯒꯤ ꯊꯣꯡꯁꯤꯗ ꯄꯋꯥꯔ ꯋꯤꯟꯗꯣ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯦ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯐꯤꯅꯤꯁꯀꯤ ꯗꯣꯔ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯇꯤ ꯁꯦꯗꯥꯟ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯝꯕꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯝꯐꯣꯔꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯝꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯗꯖꯁꯇꯦꯕꯜ ꯍꯦꯗ ꯔꯦꯁꯅꯤ ꯃꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯝꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯈꯟꯖꯩ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯥꯔꯝ ꯔꯦꯁ ꯄꯤꯔꯦ ꯃꯅꯤꯡꯒꯤ ꯆꯪꯉ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯅꯤ ꯔꯨꯝꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯅꯤ ꯔꯨꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯗ꯭राꯏꯚꯔ ꯁꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣ ꯗ꯭राꯏꯚꯔ ꯁꯤꯠꯁꯤꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯞ ꯑꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯍꯜꯂꯦꯀꯣ ꯈꯔ ꯂꯧꯁꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯨꯡ ꯊꯪꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯩꯠꯁꯦ 5'7"ꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯥꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯂꯦꯝ ꯍꯦꯂꯣꯖꯦꯟ ꯕꯜꯕꯇ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯒ꯭ꯔꯦꯞ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯁꯤꯗꯩ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯔꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯁꯦꯐꯇꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 4 ꯑꯦꯌꯔ ꯕꯦꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ 4 ꯑꯦꯌꯔ ꯕꯦꯒ ꯌꯥꯎꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯣꯞ ꯑꯦꯟ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ SX ꯑꯣꯞꯁꯅꯦꯜ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯗꯨꯗꯗꯤ 6 ꯑꯦꯌꯔ ꯕꯦꯒꯁ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯣꯡꯂꯤ 4 ꯑꯦꯌꯔ ꯕꯦꯒ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯞꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯗꯕꯀꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯗꯦꯁꯕꯣꯔꯗꯀꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯁꯤꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯃꯤꯌꯝ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯔꯣꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯉ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯔꯣꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯦꯁꯕꯣꯔꯗꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯩ ꯏꯪꯅꯤꯁꯟꯁꯦ ꯑꯣꯟ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ AC ꯒꯤ ꯚꯦꯟꯒꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯔꯕꯥꯏꯟꯒꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯗ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯐꯖꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ क्वालिटीꯁꯦ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭रीमियम ꯑꯣꯏ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨꯀꯣ ꯁꯣꯐ ꯇꯆ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯇꯦꯛꯁꯆꯔ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯒꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯄ꯭रीमियम ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯗꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯤꯔꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯨꯜ ꯒ꯭ꯂꯣ ꯕꯣꯛꯁꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ IRBMꯗꯣ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ manually adjustable day night IRBMꯅꯤ IRBM ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ interior rear view mirror ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ voice commandꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏꯀ꯭रोꯐꯣꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ cabin lamp ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ sunset ꯂꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ vanity mirror ꯑꯃ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯕꯤꯟꯗꯤꯔ ꯀꯩꯅꯣꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣꯝ ꯗ꯭राꯏꯚꯔ ꯁꯥꯏꯠ ꯂꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ vanity mirror ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯍꯣꯜꯗꯔ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤ ꯗꯦꯁꯕꯣꯔꯗ ꯑꯃꯗ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯆ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ 8 inchꯀꯤ ꯇꯆ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ infotainment ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ Apple CarPlay ꯑꯃꯁꯨꯡ Android Auto ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ AC vent ꯄꯤꯔꯦ ꯍꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯆ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯁꯤꯗꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯖꯥꯔꯠ ꯕꯇꯟ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ manual climate controlꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ only top of the line SX optionalꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ automatic climate control ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ manual ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ USB Type C ꯒꯤ ꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 12 voltꯒꯤ ꯆꯥꯔꯖꯤꯡ ꯁꯣꯀꯦꯠ ꯑꯗꯒꯤ USB Type A ꯒꯤ ꯄꯣꯔꯠ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥꯗ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖ ꯈꯔ ꯄꯤꯔꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯞ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯌꯔꯂꯦꯁ ꯆꯥꯔꯖꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯨ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯣꯒꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯁꯤꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯥꯔꯛ ꯒ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯐꯤꯅꯤꯁ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯣꯛ ꯑꯟꯂꯣꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯕꯨꯠ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯅꯕꯀꯣ
sumai lai design je hanagi adum design duni akoigi Hyundai gi car khodimakta uba design duni aduga magi transmission option jina 5-speed manual transmission ni this is the akoigi keno yaugde armrest yaugde maningi akoigi ACBN yawi ko ai ngasai haibada maningi roll on la pada ka hore arsa daji handbrake lere water bottle holder achauwa amasung macha side hapa ya bagi aduga side storage macha amsu piri so gumba kai gumba dum hapa yani aduga steering wheel da la kuma tamda magi steering design je sumai lai gani adu steering mounted control side side pire ko akoigi left side rom da koi audio mounted control ko adagi call okpa receive tauba adagi call end tauba side lo yar gani adagi som side ta adagi cruise control side side lo pire ko sini akoina leise aduga magi 3 spoke ki steering design ni side makada silver finish ta pire adagi magi akoigi Hyundai gi logo jima hanadi pura chrome finish ne bije aduga mapan gi duka pen mana dabu gum su tawi je mai color je ko akoigi dark gray gi design ni chete de pire se aduga magi steering je height ti ai ko adagi width only till khatane telescopic ade steering adjustment je aduga som side ta left ta akoigi wiper control area aduga som side ta headlight control aduga instrument cluster dam lang mi instrument cluster je smile lai gani pura analog ni side jin magi design lai je aduga mayai da MID gi screen nama side jide pire ko asi yengsi kari tire pressure monitoring system side jide pire ko adagi side jide loina ma control to bu yare fuel economy average fuel consumption ko adagi tire pressure monitoring system side jide loina ma control to bu yare mayai yare MID ma charge ne ko aduga side jide ko gi engine gi heat temperature gi indicator lai re aduga som side ne ko gi fuel gi indication side jide pire ko maduga ma'am gari gi engine option je ai ma'am da khangan jarke gari gi engine option je only petrol da laigani adagi diesel discontinue tawbe ko adagi coming feature da lakpadi adu hoji ji ki wena available over the only petrol da laigani hana akoi gi turbo variant la amadisu discontinue tawkre hoji only lai se 1.2 liter gi kapa BTVT petrol engine duni aduga magi maximum mai power figure da laksage magi maximum power produce tawbuna akoi gi 82 bhp ki chang da produce tawi aduga magi torque sina koi ki 113.8 Nm of torque produce tawi 4 cylinder engine ni side pire se ko aduga mati refine oi ba engine mayam gari jigi koi gi price amasung variant da yemina se magi variant je koi gi manga tona lai habada E variant ko adagi mathang da S amasung SX amasung SX plus ida koi gi automatic ki variant lai gani option lai gani aduga top of the line variant jena koi gi SX optional variant deni side le se koi gi optional variant da 6 airbags amasung koi gi mamangi headlight ta projector headlight ndumana la kani ko aduga aju jingdoni magi top of the line variant da mangon yai se aduga magi E variant da price kya lagi kanda only side available or engine option je 1.2 liter kapa petrol dani side le se aduna stage da koi gi E variant da la kuma da magi price on road ta kya lagi high tar gadi 7,20,600 maya dagi lei aduga koi gi S variant da on road price ta kya lagi high tar gadi 8,12,925 ki chang da lei aduga SX ubiriba SXC side da ubiriba variant jina magi price na kya lagi high tar gadi 9,02,805 maya da smile lei aduga SX plus sida koi gi automatic ki option to the kaya lagi hai targadi 9,90,844 ki chang da lai ko aduga top of the line variant akoi gi SX optional jina price se kaya lagi hai targadi akoi gi 9,74,128 ki chang da lai gani ko cinema gi price adagi magi variant ko mayam gari je kamana tawge habado comment section da mayam gi motoju haibiramo mayam aduna khangingba gari ji gi khangingba hangingba laiga jo ai description da ai contact number hapchangge adu dum hangbiba yagani ko asigi di video ji matang ji dum singage mayam ngisibuna video ji bu like amso subscribe tawbiramo adu channel sina video upload tawbiramo notification la ngi damakta bell icon namasu ko bitono matangi video namu thenarsi take care guys